U obitelji Dragičević u Pleterničkoj ulici Augusta Šenoje danas je jako veselo. Evo, ko su nam gosti? Gospođa Dragičević. Zdenka. I Nikola Dragičević. Vjerojatno pretpostavljate da se nešto slavi i to je 50. godišnjica braka. Rekli ste mi da nije to bilo baš na današnji dan. Ne, 27.7. Gdje ste se vjenčali? Vjenčali smo se u kapeli, jer ja sam došao raditi u Dragovce i tu smo se upoznali i našli. Ja sam došao 70. godine u Dragovce, a 73. godine smo se uzeli. Vi ste prosvjetni radnik. Da, i onda smo u kapeli se vjenčali. Gdje ste se upoznali? Upoznali smo se u Dragovcu. Da. Je li to bila neka posebna prigoda, zabava ili slučajno? Pa tako, nije baš bilo nešto, ali tako me Slučajan susret. Slučajno, da. I što je to onda presudilo da se taj slučajan susret pretvorio u brak? Što je? Ja sam 3 godine bio samac, stanovao, nisam imao ni školskog stana, u selu, sad u jednu kuću, sad u drugu, sad u treću i tako dalje. I onda takve su bile prilike, njezini su bili u Švicarskoj, a kuća im je bila prazna. Pa ste i stanovali kod nje? Da. Baku je imala, jer ona je došla, bila je na vikend kod bake i tu smo se i upoznali. I onda smo se dogovorili. Dobro, što je to što vam se kod nje svidjelo? Vi ste i druge poznavali. Evo, to što ste i slučajno stanovali nije bilo presudno, pretpostavljam. Dobro, sudbina je igrala svoju ulogu najviše. I inače, kod ljudi, jedno ti planiraš, možeš imati 100 planova, ali sudbina svoje ima to svakome određeno kako će u životu proći. Zašto se vama vaš suprug baš svidio? Zašto je bio drugačiji od drugih? Učitelj. Nije morala ići kopat na nju. Da, ja to nisam, morala sam, ali eto. Dobro, djece imate? Malo sad smo se šalili, sad ozbiljno. Djece imate? Da, imamo, uživamo sad pod starosti i vidimo da smo već pri kraju puta. Koliko imate godina, nisam vas pitala? Ja sam prošao 77. Sad sam u 78. To je već ide pri kraju. Nije to više ono što je bilo, ja sam već 12 godina u mirovini, ali eto uživamo u djeci, unucima svojima. Koliko djece, koliko unučadi? Imamo dvoje djece, jedno mi je umrlo, treće. Zove se Snježana i Vitomir. Unučadi? I unučadi imamo 4 unuka, a 5 je na putu, curica Kristina. Kažu da u svakom braku, naravno kroz 50 godina zajedničkih, mora biti i poneka svađica i usponi padovi, to je normalno. Kad vam je bilo najljepše? Evo, jednom i drugom. Ovako, u životu ima lijepih trenutaka i sretnih, a ima i teških u životu. Većina ljudi kaže da više ima teških trenutaka i teških dana, ali mi nismo to brojali. Dok je čovjek mlad, sve to lakše prebrodi i prođe to i tako ne ostavlja toliko tragova. Međutim, kad dođeš ti u određene godine, tam prođeš 50, onda sve što se događa, stresovi koje kakvi, a to svagdje u svakom životu ima, normalno da ostaju posljedice i dosta to pomoći. Što je najljepše vama u vašem braku kroz ovih 50 godina? Lijepo je, mislim, bilo u mladosti, odmah kad smo se uzeli. Kad ste došli u Pleternicu, nisam vas pitala? Pa negdje 85. Tako bi moglo biti. Tako, gradili smo tu cijeli život. I to sve, kažem, i to smo, stekli smo stvarno, mislim, i kuća i vikendica i tako, svašta smo si to u životu i tu radom, trudom, marom. Da, tako, da. Ali kažem, lijepo bi bilo, pa i to nismo onda sve kroz taj posao, kroz to sve, jel, onda to čovjek
Ne mislim. Kažu da Ja nije se slažem. lako 50 godina zajedno biti i mnogi to u današnje vrijeme ima dosta razvoda. Da. Evo, vi ste to uspjeli. Koji je vaš savjet mladim bračnim parovima kako dočekati 50. godišnjicu braka? Kako? Svagdje je to pojedinačno, a mi govorimo općenito. Treba se znati žrtvovati i podnijeti prešutiti, teret da. života. Nikome nije lako. Ne može meni netko reći on je sretan, ovo. Slušam ja na televiziji, kaže ja sam sretan cijeli život. Ma nije istina. Treba znati podnijeti određeni teret i s tim se nositi. Prihvatiti dobro i zlo u životu. Pa mi smo vjernici, mi znamo da svaki kršćanin nosi križ. Čim si ti kršćanin, već ti je određeno da imaš križ koji nosiš u životu. Da, je. I mi se u to Evo, šta znamo. gospođa To i dodaje? Ja isto se evo, slažem sa... Strpljenje i tako, zajedničko. suprugom i tako sve, da. Koliko ste jedno drugom potpora bili u tim teškim trenucima? A joj, da, puno. Stanete, razgovarate, Da, kako tako, dalje? Da, tako smo, jesmo. Da. Ali on je, mislim, on je zbilja i to sve podneo i ono, i odricali smo se stvarno smo. Pa da, skromno smo živjeli. Skromno cijeli smo život. živjeli sve skupa, da smo to sve došli do toga. Da. Evo, za kraj, s vama svako dobro. Što vi sebi sami želite još, evo, u nastavku zajedničkog života? Lijepo da još provedemo ovo svoje staračko, jel? S djecom i sa Tako, unučima. Da, i veselimo se ovoj maloj unučici i prekrasno. Kažu, mlad čovjek ima 100 želja, jel? A čovjek stari, on samo ima jednu, da bude zdrav. Da bude zdrav koliko toliko, jeli, da može To do je kraja i zdravlje, eto, i zdravlje. svoj nam život to baš. provesti i Da. tako da. Tako da. Eto, neka tako bude. Dakle, zdravlja i još sreće sa svojom djecom u Tako, nastavku. Eto, prelijepo, da. Hvala. Idemo pozdraviti sada i vašu Hvala djecu i svima zajedno tu, se da, isto veseli. tako, ajde. Tako. Ja sam se zapela. Ajde, hoće oni sad. Ne brojite godine, već brojite dane. Život će vam duži biti. Ćemo ići tamo, evo. A sutra što bude, kada sam to i ne stavi, pa se ljudi zbog tog meni čude. Godine su da se broje, a život je